Sinashimwe bakunzi banjye amakuru yanyu muraho. Ndaramukije abantu bose bumviza ubutumwa ndabahereza, ndaramukije abantu baba mu bihugu bitandukanye. Nukuri Imana Isiraheli ibageneza kandi ibarinde kino cyorezo cyitwa corona. Nkaba nipfuza kubwira abantu batarafyo ndahukana gatukura mu gafyonde kugira ngo muze mwumviza ubutumwa butandukanye. Nkaba nshatse kubabwira bene data nukuri mubonye ndikunda babwira ubutumwa bwo kwihana nuko ari bwo bugezweho. Nibwo Imana ishaka ko tubahereza, nibwo Imana ishaka ko tubwira abantu b'abantu kugira ngo bave mu byaha bakize ubugingo bwabo kuja muri gihanomu. Mwene data, umuntu wese ariko arakubwira ibyiza gusa rimwe arakuyovya, kuko ibyo byose murazi kari byisi. Reka ndababwire n'abantu batarakira Yesu Kristo cyangwa se n'abantu bataraba Kristo murazi ko afite ibyisi pe. Baravifite kandi haba amamodoka haba amazu murabizi ko babifite, ariko ibyo byose ni byisi. Ibyo mumaze kubimenya, mumenye ko ini wacu ari mu ijuru, hano mwisi ntago ari wacu. Mwisi si wacu, iwacu ni mu ijuru. Burya nubwo turi mu iyisi, turi mu isi gihe gitoya, kandi urabona ko igihe cy'umuntu kigeze ko agenda. Urabona ko igihe cy'umuntu kigeze kagenda, Imana ikamwimbura ikamuvana mu isi. Bene data, nimuhaguruke mushaka ubwami bw'Imana. Muze rero mumbabarira, ntimuze ndiko ndabwira ati muve mu byaha ntibizibababaza, kuko nibwo butumwa kabisa Imana ishaka ko ndabahereza n'ukuri. Ntimuze murakara, ahubwo mwihane muve mu ibyo byaha nyabona. Butaraca kuko bugiye guca. Abantu basinziriye bari kwasinzirira mu mabere y'abagore babandi. Abantu basinziye bari kwasinzira abana bari ko barabogoshira ku bibero by'abagore. Reka ndababwire, ni mwihane. Kino gihe nicyo kwihana, nicyo kweza umugeni, kwiyeza, kuko Yesu Kristo araje gutwara umugeni. Haleluya. Ku izina banyita Pasikazi, nkaba ndi umukozi w'Imana, nkaba nkunda Kristo Yesu. Nkaba mfite ubutumwa bwiza Imana yampaye kugira ngo ndabashikize bene data. Ubwo butumwa ni bwiza, ni ubutumwa bukiza ubugingo. Reka rero manze nsenga nyuma ndabashikirize ubutumwa Imana yampaye. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushima kuri Imana, ndagushima ku bitangaza ukora, ndagushima ukuntu usubiye kunyemera kuvuga ibyawe. Ndakwinginze Uwiteka Mana undungikira umwuka wera kugira ngo Mwami Yesu Kristo aze nasame na wavuge. Uwiteka niryo zina ryawe. Ndakweretse abantu bose bari bwumve buno butumwa Uwiteka ubagenezwa umugisha. Mana ndakwinginze data urungike umwuka kugira ngo ahereke zino jambo. Haleluya. Urakoze data, ni mu izina rya Yesu Kristo niwe ndabisabye, amena. Ijambo ry'Imana turi busome uyu munsi, ukugaruka kwa Yesu kuregereje. Umutwe w'amagambo, ukugaruka kwa Yesu kuregereje. Haleluya. Reka dusome Abaroma 13 ku murongo wa 12 kugeza kwa 14. Subiremwo. Abaroma, mu gitabo c'Abaroma 13 ku murongo wa 12 kugeza kwa 14. Dusome. Ijoro rirakuze bugira buce, nuko twiyambure ibikorwa by'umwiza, twambare ibigwanishwa by'umuco. Haleluya. Ijoro rirakuze bugira buce. Ijoro rirakuze. Twiyambure ibikorwa by'umwiza. Bishatse kuvuga ngo iki? Ijoro rirakuze, abantu barasinziriye mw'iri joro.
mwiryo joro rikuze abantu niho bari barabamwera intuzenye bari koramwera imitwe nka Samusoni. Mwiri joro rikuze niho abantu bari kwagenda na intuzenye ibicupa basinda. Mwiri joro rikuze niho abantu bari kwagenda bambara ubusa. Mwiri joro rikuze niho abantu bari baravuga uburiganya, ububeshi, bakabesha abantu, bakabeshira abandi. Mwiri joro rikuze niho abakristo bari baragenda goyigoyi bava mu gakiza, bakubitwa n'akagwara ati Mana watwibagiwe, ati shwi turavuye mu gakiza. Mwiri joro ibiriko birakoregwamo ni ibintu byinshi bibi, ubusambanyi buruzuye mwiri joro. Mwiri joro ntabwo ushobora kumenya umukristo n'utari umukristo, bose barasa mwiri joro. Ntabwo ushobora kumenya umuntu yakiriye Kristo kabisa n'utaramwakira mwiri joro, barasa bose mwiri joro. Haleluya. Bene data muriko murakurikira buno butumwa, ijoro murazi neza ko ijoro mwijoro hakoregwamwe ibintu bibi byinshi. Ndabaha akarorero. Mwijoro masaha y'ijoro niho abacuraguzi bagenda gucuragura. Mu masaha y'ijoro niho abadayimoni batangira gukora, bagenda kunigagura abantu basinziriye. Mu masaha y'ijoro niho abadayimoni bagenda gutera abantu mu nzozi bakabagira nabi. Mu masaha y'ijoro, mu masaha y'ijoro niho abajura bakora, bagenda kubomagura amazu y'abantu bakaja kubiba. Mu masaha y'ijoro niho ariko haraba ibintu bibi. Mu masaha y'ijoro, mu masaha y'ijoro usanga abantu bagenda bicana mu masaha y'ijoro. Haleluya. Mu masaha y'ijoro, mu masaha y'ijoro hakoregwamwe ibintu bibi bikomeye. Mu masaha y'ijoro niho Satani agenda agafata abakristo, agenda konka kari agakiza bakiriye. Mu masaha y'ijoro, mu masaha y'ijoro bisabwa ko tuba maso. Mu Kristo reka gusinzira mwaya masaha y'ijoro, reka gusinzira, niho Satani aza kukwibira ico wakiriye. Mu masaha y'ijoro benshi abakristo barasinziriye, nta na kimwe bareba, barasinziriye. Mu masaha y'ijoro, mu masaha y'ijoro harakomeye. Uzasanga umukristo ari mu rushenga ariko araceza, ariko yarayasambanye. Mu masaha y'ijoro, mu masaha y'ijoro umuntu akora ibyaha bitandukanye kandi yitwa ko ari umukristo. Mu masaha y'ijoro, mu masaha y'ijoro ingo ziko zasambuka ari nyinshi. Mu masaha y'ijoro hari ko haraba ibintu byinshi biteye ubwoba. Mu masaha y'ijoro, bene data mukwiye kuba maso. Mwayo masaha y'ijoro nimwiyambure ibintu bibi muri ko murakora. Nimureke gucumura kuko Yesu Kristo araje. Mu masaha y'ijoro abakristo bariko barasambana. Abakristo bariko barasambana n'abakristo bagenzi babo, bihisha abantu, bihisha abakozi b'Imana. Ariko nk'abandi kundahubwira mwene data uri kurakora ibyo, wihishije amaso y'abantu ariko ntuzihisha amaso y'Uwiteka, azagushira ahagaragara. Mu masaha y'ijoro abakristo bariko barambara ubusa, ugasanga bakubisemo agakabutura bariko baragenda mu muhanda, ugasanga akajipo kakamini ngako, ugasanga udupataro tubanye tuberekana n'umubiri wose ngutwe niko bishizemo. Mu masaha y'ijoro
mu masaha y'ijoro bari kwavuga amagambo mabi, amagambo ateye isoni mu kanwa kabo. Mu masaha y'ijoro hari ko harakorerwamo ibintu bibi biteye ubwoba. Nkabashatse kubwira mwene data, ni wihane bugira buce. Ni wihane bugira buce. Ni mwihane mureke ibyo byaha bitandukanye. Mu masaha y'ijoro umukristo aragenda kuraguza, akagenda kuzana uduti kugira ngo agende kuroga mugenzi we. Mu masaha y'ijoro umuntu w'umugore agenda kuzana uburozi kugira ngo aroge umugabo we ngo amukunde. Mu masaha y'ijoro usanga ingo ziko zaryana bari kwarakubitana, abagabo bari kwakubita abagore ko bari mbese byabaye urudubi. Mu masaha y'ijoro ibyaha bikorerwa mu masaha y'ijoro nibi byaha bikomeye cyane. Mu masaha y'ijoro abantu bazimiye, ntibakibona iyo bari kubaraja. Mu masaha y'ijoro abantu bari kwarongora abandi babajana ikuzimu, ntabwo bakibarongora bajana mu ijuru, babarongora bajana hasi. Mu masaha y'ijoro ibintu biko biraba mu masaha y'ijoro ni ibintu byinshi cyane. Ariko nkaba ndakubwiye ngo nuhunge udapfa mwene data, nuhunge icyaha n'igisa n'icyaha udapfa. Tugendane ingeso nziza nk'abagenda ku murango, tutadandahigwa, tutaboregwa, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana, tutagira ishari. Haleluya. Tugendane ingeso nziza nk'abagenda ku murango. Ngo tugendane ingeso nziza nk'abagenda ku murango. Byumvikane ko mw'iryo joro dukwiye kugendana ingeso nziza nk'abagenda ku murango. Abantu bariko baragenda basambana, bakora ibintu bitandukanye, nibihane kuko bugira buce. Nibihane, Yesu Kristo araje bugira buce. Ntibugukereho ukisambana. Niwihane mwene data, dore isi irasamye igiye kukumira. Umuriro n'amazuku bigiye kurindimuka biguturire nutihana, nutava mu busambanyi. Abandi basenga imana z'inyamahanga, abandi basenga ibishushanyo, bizera ibishushanyo, bizera ibintu babaje abandi. Ijambo ry'Imana ntabwo yitwemera ko abantu basenga ibishushanyo, ariko abantu barabisenga, bagapfukama bakabisenga kabisa. Uwo twahawe guhamagara ni Yesu Kristo, ariko abandi bahamagara ibindi. Nimwihane kuko Yesu Kristo ntashaka ko umuntu asenga ibishushanyo. Haleluya. Mw'iryo joro nimukwiye gushishikara muva mu byaha mwiyeza, kuko mw'iryo joro mukwiye kuba abantu zenye, abasoda bo mu mwuka. Mukwiye kugira imbunda zanyu mu mwuka. Abakristo mukwiye guhagarara kigabo, mukarinda kiriya mwakiriye, kuko mbese nimwasinzira Satana aje kubonka abakure mu icyo mwakiriye, hanyuma muce murimbukana. Abakristo bari ko barasinzira, basinze bafite n'ingonera, nimuve mu mw'ibyo bitiro, mw'iryo tiro
ngo uri mitiro ngo ukimbura ngingonera niko abandi bavuga. Mwene da, urazi ko Satani arindiye ngo usinzire? Cyangwa se urazi ko Satani ariko ashaka ariko arakubembereza ati sinzira nta kibazo, bazagusengera, sinzira nta kibazo. Ubwo ariko aragenda konkamwo, Satani aza konkemwo agutware pe, aza konke kabisa kiriya cyose yawakire kigende kikuvemwo, usigare uri kirohori, usigare uri kirohori. Mbe urazi Yesu Kristo akuvuyemo, usiga uri kirohori, usiga atakintu na kimwe umaze muri wewe, usigara atakintu na kimwe umaze. Kuko burya umuntu yuzuye ni ufite Kristo muri we ndani, kuko yumva afite amahoro, yumva mbese atakintu na kimwe cyamutera ubwoba, yumva mbese yuzuye. Ariko ku muntu ata Kristo afite ni kirohori muri we, ni kirohori, kuko hari ibintu ababuze, nta mahoro agira, buri mwanya ingorane, nta mahoro afite. Bene data, nimwihane, ariko mwambare umwami Yesu Kristo, kandi ntimubabare iby'umubiri ngo mukore ibyo wifuza, ngo nimwambare umwami Yesu Kristo. Nimureke ibyo byaha byanyu, mwambare Yesu Kristo, ari we mwambara. Ngo kandi ntimubabare iby'imibiri. Bene data, nimureke kubabara iby'imibiri, kuko iby'imibiri bizasigara. Iby'imibiri n'ikibiri byose ni ngaha mu isi. Erega uyu mubiri uyu ni w'Imana adutije kugira ngo tube turabaye aha ngaha mu isi, kuko uyu mubiri wavuye mu isi. Uyu mubiri urazi ko uyu mubiri wavuye mu isi? Uyu mubiri twambaye no wisi, uyu mubiri umeze nka biriya nyene, biriya bintu biriko birakayangana bizashira mbese bizasigara mu isi. N'uyu mubiri wambaye umenya ko uzasigara mu isi, kuko twawutoraguye mu isi, Imana yawuduhereye mu isi. Uyu mubiri ntaho uzasigara mu isi, uzasigara mu isi, kuko kino kibiri ntaho kizaja. Haleluya. Ntimukababare cyangwa se ntimubabare iby'imibiri. Bene data, mwari muzi ko uyu mubiri nawe nyene uzasigara mu isi, atawe muzajana niyo ngiyo ikuzimu cyanke mu ijuru. Abantu bazaje kuzimu cyangwa se bazapfa bapfire mu byaha, umubiri urasigara mu isi, kuko n'umwambaro wo mu isi. Umubiri n'umwambaro wo mu isi udufasha kuba mu isi, ariko umuntu uri ndani muri twebwe niwe muntu Imana yaduhaye. Uriya muntu rero niwo Imana izacira urubanza kuja mu muriro cyangwa se kuja mu ijuru. Ariko izamucira urubanza mbese uyu mubiri uyu twambaye uyu niwo uzaburi kuradufasha kugira iki kubaho mu isi, niwo udufasha kuba mu isi. Nawe murabizi bene data, murabizi uyu mubiri niwo udufasha kuba mu isi. Uyu mubiri Imana adutijije, yarawudutijije ngaha mu isi kugira ngo uradufasha, kuko atamubiri wambaye cyangwa se uwe utambaye umubiri ntushobora kunkoraho ngo bikunde. Ariko nambaye umubiri nawe ukambara umubiri, turakorana ko. Kandi na Yesu Kristo mu kuza ahanga mu isi, Uwiteka mwambitse umubiri kugira ngo adukoreho tumubone. Yagize iki? Yambaye umubiri kugira ngo tumubone cyangwa se bamubone. Kugira ngo Yesu Kristo apfe bikunde, yarambaye umubiri
kugira ngo ababazwe yarambaye umubiri. Imana yamwambitse umubiri ikimushiramwo n'amaraso yo gucungura abana b'abantu. Haleluya. Rero ntimukagire iki? Ijambo ry'Imana ritubwiye riti ngo ntimubabare iby'imibiri. Ibi by'imibiri rero mwene data, uwusiga uyu mubiri n'umugenzi azasigara mu isi nk'uko iby'isi byose bizasigara mu isi. Ubusige, wimonore, wisige ibitukura, wisige n'ibisa n'icyatsi, wisige n'ibisa n'umuhondo, wisige n'ibisa n'iki, ari kumenya ko uyu mubiri n'igitizanyo. Wambaye ikintu cyitwa igitizanyo. Baragutijije. Uyu mubiri nubwo uri kwa shakama wanje no, iyo mubiri nubwo uri kurawusukisha ibintu bigera ino, uyu mubiri nubwo uri mbese urawambika ubuntu butandukanye buto buto, ndakubwije ukuri nubwo uri kurawukora wambaye igitizanyo, baragutijije. Ico ni ikintu kizasigara mu isi. Umenye ko ari ikintu kizasigara mu isi baragutijije, nk'uko Imana yatuzanye mu isi kugira ngo tubagenzi ubu tuguma tugenda gusa ducaho. Rero uciyeho mwene data we, umubiri ntaho ujana, ibyo urabizi. Uciyeho uwo mubiri ntaho uzawujana, ahubwo si bene data, nimufunguke amaso. Nimufunguke amaso mumenye ko uyu mubiri ari igitizanyo badutijije kugira ngo tube turabaye mu isi. Iki ni ikintu Imana duhaye kugira ngo tube turabaye mu isi. Ni igifuko. Iki ni igifuko Imana yacokejemo umuntu ndani. Umuntu ari ndani. Umuntu ndani ni watuma tuvuga. Ujya muntu avuye, ahubwo ujya muntu ni wavuga. Umuntu Imana yaduhaye ni wavuga. Ujya muntu avuyemwo, ikibiri gica gifunga ntigisubira kuvuga. Rero mwebwe mufata ibintu mugasiga ino, mukambara ibintu ino, mukambara ibintu mugasiga ino hose, mumenya ko muri ko masiga ikintu kizasigara ahangaha ari igitizanyo babatijije kugira ngo mube ahangaha mu isi. Ibyo by'imibiri ntimikababuze kuja mu ijuru. Nimureke ngo ijambo ry'Imana ikaba risobanuye neza ngo ariko mwambare umwami Yesu Kristo. Ngo mwambare umwami Yesu Kristo. Kandi ntimubabare iby'umubiri, ngo mukore ivyo wifuza. Bene data nkunda, ntimubabare iby'imibiri, ntimubabare iby'umubiri, ngo mukore iby'umubiri ubategeka. Kuko uyu mubiri nubwo gutegeka, uri kuragutegeka ugutwara ikuzimu, kuko uzi neza ko uyu mubiri utazigera uja mu ijuru. Uyu mubiri namba uri kuragutegeka, uri kuragutegeka kubera uzi ko utazigera uja mu ijuru. No mubiri uzasigara hehe? Aha mu isi. Ntimugakore iby'imibiri yanyu yipfuza. Hariho abantu bategekwa n'imibiri yabo. Hariho abantu usanga nk'abantu b'abasambanyi, barashuhashuha ku buryo umubiri wabo bategeka kabisa, ukabategeka ngarashushe ngashaka ngo baryamana. Bene data, nimwihane. Ndabakunda cyane. Yesu Kristo abaho umugisha. Ndarangije. Ariko mumenya ko uwo mubiri mwambaye ko ari ikintu babatijije. Ni ikintu babatijije kizasigara ngaha mu isi. Kizasigara ngaha mu isi. Yesu abaho umugisha. Reka senge. Uwiteka Mana nyiringabo, ndagushima kuri ijambo ryawe Mana.
ndakwinginze umuntu wari wese ari buryumvize data mugiye neza, ndagusabye data umwuka wawe wera kugira ngo ashigike ino jambo maze mbese arigeze kure, ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Uwiteka Imana abaha umugisha.